tatang, mga sawa ako. Ay na, di ka man nagbalin nga ambisyosaw, Bartulaw. Anya mo ten, nabayagan ngayon kalik na iti anagan. Ng Bartulo kay pala Bartulo kanyak mat. Barbie, kunayo ka di. No, babae ti asawaam. Wine, awagan kay ti Barbie. Ngam no, lalakin tumutla padam. Saanayin? Babae ti asawag tatang. Ha? Agpaisaw? Wan nga ron, yam amok to kada kayo. Kitaan nyo man no bagay kumutla ang tipukis ko nanang. Ay na, nagpukis ka manen. Anyaman apukis day tangay. Kunakmet apa at tidugam ti buok mo. Ad-ad na ngamin apumintas ka no at tidug ti buok mo. Gwapo ko na yung mata nanang. Da kayo mat. Makiasawa ka kit di ti lalaki, tapno aganak ka. Kasano ama ipaayan nak iti apo ko nagtumbo-tumboy ka mat. Apay, gaputa tumbuyak. Saan kayo na maipayan iti apo ko? Anyat kayat mo asawan. Agsikugak lata nga uray lakyanak nanang. Makiasawa ako niti mabiit. Ha? Anyat pakiasawaam nga ay. Lalaki no. Kat lalaki syempre. Numabalin la ko mga agkasarti dua babae. Nabayagan nga naramid ko. Ngamsaan mat nga na mabalin. Iso ang lalaki ti pakiasawaak. Ay na, nagsaya atin anak ko. No kasta adan nobyam, asinaw. Addan nanang, nabayagan nga da nagkinawatan mi. Inlimad mi lang ta, kasla kababain mat. Mabain kami ngam. Nakasagana kami na mangipublic iti relasyon mi. Isong agkasar kami kitin. Asino nga rod tinubyom, taga-ano? Bayan niyaw, tayam amok to inton malang. Tay naksukunan. Ikuyog ko diti balay. Nanang, isuti bagbaga kakaya nayat ko. Ni Barbie. Nay mga orasyon, ana, agmanuak. Ha? Kasya nakatijos balasang ko. Ay, baro. Balasang kulatan, ana. Ay, isugayam ti. Napintas ni Barbie niya, nanang. Amo ka diyo namnaman. Amay sabading ti kaya nayat ko. Ngam adun tikas kata kami. Anagasawa atumboy kan bading. May mayatan tikas ta makapagkasar kami. Kan makaanak kami, nanang. Uwan, matkit di sabagay, wun. Adon ti makitkitak atumboy kan bakla nga aga-asawa. Kanaragsak damot. At dapay anak da. Wuna, nanang. Kat pagsasaritaan tayo kumantik kasarmi ka ni Barbie. Dumanon tayon. Dumanon? Saan nga ta nga isuda ti rumbang adumanon, anak ko? Ta isuda ti linalakyan? Ay kat mabalin lata. Tinapatag. Makapagkasar kami, nanang. Kakaragsaka, ti makamamukin ka balayan. Kasta akmet abalayan. Ay na, kamaudyanan na. Agkasarmut laengen ti anak ko. Ti amok saan makikasar. Takas jay mo ngarod ti kinatao na. Agpadata abalayan. Uray jay anak ko. Ti amok, agnanayo na, alalaki ti karelasyon na. Ngam nabayag mo't gaya man asininaan na di boyfriend na. Katjaklaim pagaraw at itumboy nga anak mo ti makagasat na. Wan ngarod awan mo't kit didakas na tababae kan lalaki damhut. Wah na balayan. Mayat nga raw ti panagtumpong da. Naragsak kakadimat lang di sinong ko, Tommy, honey. Kap-kap na kan nakadimat lang asawa. Kat syempre Barbie, honey. Saan ka basta makikalay sa ka no saan ka kap-kap na kan ngagbalin nga asawa. Agyaman of Tommy. Sapay ko mga ron, tadi nakto isukat iti sa bali. Ay na, din tumapasamak na ita Barbie. Nagkasarta pa lang aron, nulukwan ka matgayam. Si kakit diya.
Naipapaskon tinaglalaki, edi single akpay. Iso kayat kon tagsimpa, kayat kon nga urnusan ti biyag ko. Uri siyak mata. Bumakit kan lumakaitan. Isong agbalbaliw ta kuman, Barbie. Naimbag man ta nakapasyar ka abalayan. Wain, ta umayak ba't umiliw abalayan? Kan inawagan dak dagiti ubeng. Umayak ka no pumasyar. Okay, kumusta nga dagiti anak ta? Kumusta ti panagdinada? Mayat mo tabalayan, naragsak da adwa. Agtintinulong da nga agtrabaho dito uneg ti balay. Kanukas jay amapandag trabaho, agkuykuyog da, kan agkuyog dan tumanen nga agawid. Aya, mayat nga rod, ano kasta? Okay, anda ka din nabukal nga apo ko ta balayan, ha? Awan pa'y matibagbagada kanyak. Numasikogan nito may abalayan. Isumat lata ti panagbadbado da. Kasla lalaki lata ti anak mo. Kasla babae latamot jay anak kaw. Ay na, saan da siguron mabaliwan ti kasjay nga style da abalayan. Patinto pa'y tigtignay da, kat awan nagbaliw. Basta naornos na lakit ding agpadpada. Saan da nga agap-apa, mayat lata. Iso anjak pa imbaga kada kayo daytoy nanang. Tati kayat mi kini Barbie. Dua kayo kini tatang amakang ngagiti surprise mi. Ha, anya day ta anak ko. Anya nga day ta sorpresa yaw kada kamay. At danton apo ko yo, tatang, nanang. Ha? Agpaiso anak ko. Wen nanang. Ay natatang, nanang, agsagana kayo. Tapag sinublatan yun tong awiren ti mo ng apo ko yo. Agpractice kayo nga awir. Tawalo, tinagtulagan mi nga agbaling nga anak. Na, unay mo tawalon ngay. Uray talo, wano upat, mabalinen. Uray siyak nga rod. Uray dua pekit di Wano talo ti kayat ko ngam. Walumad ti kayat ni Barbie. Oy no, narigat ti pasit nga anak. May mayat ka ano, ta naragragsak. Basta siya, walo, ti kayat kong agbalin nga anak. Period. Maganta yung Tommy, nakagao kami kaninanan. Awan ganas ko ang mga Barbie. Diyak kaya ti angot ti bawang kan sibuyas. Kan dyan prito yung amasita nagbangsit. Nagbanglunto pay. Di na marinate a pork chop da jay. Di met paboritom da jay. Madi ti angot na. Anya nga rin ti sidam nga. Tuyo ti kayat ko. Kan sana prito. Naituno at tuyo. Ala, in ka nga rin dagdaram usan. Bumangon ka ditan. Kita aman tayo suraem. Nagulo-gulo ta buhok mo. Naglanit pa yan. Ken manungal dawan na di ka nagdigdigos. Di kan sapay nagtututbrasen. Diyak kayat ti angot ti sabon. Shampoo kan toothpaste. Anya? Kastoy gayam ti aginaw. Nagrigat. Grabe. Diyak ni namnama kastoy karigat ti aginaw. Agsarao pa yan ti tiyan ko. Kasano adyag saraaw, kat di kamot nga minmangmangan. Saan nga ron matasumrak ti makan? Nagdagsan ti bagik Barbie. Agit dalang ti kayat kong aramidan. Ay no, nagdakkelin ti tiyan mo, Tommy. Ay, wan nga roda. Nagbayag mga orayan ti panagpasngay ko. Masikuran ako na nakabistida. Mabiiten nga orayan ti panagpasngay mo. Kabalak nga tataganak iti normal, Barbie. Kabaalam, si Kapay. Nagrigat gayam tagsikog. Narigrigat man siguro taganakan. Agans ka
Sa nabali ta malampasam to dayta. Maagasan to amin narigrigat mo no makitam ti ipas nga imo nga anak ta. Anay ko! Kasya na kumapo! Anay ko! Matayag saan? Inarumar ka na, anak ko! Manjakon! Manjakon! Tommy, agreeing ka pa itamangan ka. Napaksuya na kiti husto, Barbie. Nagrigat taganak. Kunak no mataya kun. Sa nabali ta nakaanakan. O, kita am ti anak ta, nagwapo nga ubing. Kayong ingas ta adwa. Wen nga roda. Nagtangos tagong na. Imalakan ka na po daw. Kunak tumat nga minkeng ka, anapipintas, kan nagugwapo ti agbalin nga anak ta. Kasla marikrik nak pa ilang tirik nak idi nagpas ngayak. Jak malipatan. Nagrigat ta talaga. Kastala ka no, iti damo. Nga minton may kadwa, may katlo, may kapat, wano may kalima, may aton. Nalakakantong nga kanak. Manjakon, Barbie. Huston ti may isang anak ta. Ay, saan Kurang ti may isang anak ta. Kaasi ti anak ta na awan kadwa na. Ken sayang ti kinataer, ken kinapintas ta no saan ta ngagpaado. Nagrigat mat nga rod. Basta manjakon. Oren yat mapaspasama. Ay, nagwapo mo to'y apukotan abalayan. Ay, kaing ingas na iti anak ta. Wen nga rod, ad-ado ti immalaan na kin ni Barbie nga anak mo. Nagpudaw ken nagtangos ti agong na. Naging nalaan na abalayan. Ay na, oray sa kadusina siguro ti apukot na. No kasto'y kagwapaw, ay na, makapaayat ket nga ta. Siguro no babae ti anak da napintas. Lakit di Ay, iso nga agpaaduda kumatap no umadaw ti pulida. Tommy, dakelan ti anak ta. Duan ti tawin na, mabalin manen. Mabalinan ti. Mabalin manen nga adyan Ay, orewawan. Manjak nga rodon, Barbie. Anya, nga may sapal at anak ta. Mayunan tamit Uray saan nga rude na walo. Uray upat latan. Dua alalaki, kan dua babae. Manjak nga rodon. Oray pilitan na talaga manjakon. Saan mo ta si kati marigatan nga agsikog? Iso nalakalakan kati mangibagay ti kasta. Di mo nga min marik na tiriknak nga ganak. Saan mat ka nung agpapada tirik na ti panagsikog? Adda narigat, adda mat saan? Ay, basta. Manjakon no kunak. Manjakon. Period. Papanam, Tommy. Mapana ki Clinic. Agpasuro akman no niya tirumbang nga ramidok. Tapno saan akong ngagsikog. Anya? Ay saan? Di ka mapan. May sapal di anak ta. Nayunan tapay oray dua. Manjak nga rodan. Apay ay adagulit ka. Sige, oray may salang aruden. May sapay ang babae, tapno ada pang beauty queen nga anak ta. Baybay amon day ta. Nagrigat tagsikog kan aganak kunak manin. Sige, mapanakon. Aldawan. Apay analiday ka asimrek dito'y parlor, Barbie. Awan, Maxine. Amamukan, Barbie. Saan ka ang sigod akas na? Sigod anaragsak ka, tunggal sumrek ka dito'y parlor. Adda ka di parikot mo. Nagapa kayo iti asawam? Ay, iso nga ro na nangasawa akiti babae, tapno aganak kami ti ado, ngam di namat kayat ti agsikugan. Anya, apay nga ikat nagubing pailaang mati asawam.
Nga ron, aganak pa itilimaday dyan o kayat na. Hay, oray kumano ikanak pa iti maysa, tabaring babae, taurin guston, hanggang di namat kayaton tagsikog, marigatan ka no. Kat ay aywam kasaritam ana imbag. Ay no, apain nakno dahi tati pagsaritaan mi. So may bayakon, makapadismaya. Rabin, ngam awampay lang da dya Barbie nanang. Apay, di na imbag at rason no apay ang marabyan manan. Saan ngagtetix da dya kanyak nanang? Nagbalbaliw san dya manugang yung. Timam na imuton. Apay, agap-apa kayo ay anak ko. Timutlasaan ko na panagsikog tisan may pagkinkin na awatan. Ay, apay, talaga ka din adi mo kaya ti agsikog anak ko. Saan nga ro doon? Nagrigat. Manipod iti panaginaw, aging kay iti panaganak. Nagrigat, pati panagtagibi. Amangan no day tati gurguraan na. Iso ako nam akaslat ti mam na ayan kan ka. Diyak mo Ngun siguro Nga mo reguraan na kon. Basta diyak kayatan tagsikog. Huston ti may isang anak mi. Ibagaman tagpaiso kanyak Barbie. Aglalaki kanya. Di naklapdan iti kayat kong aramiden, taawan mo't lat pakibiyangam kanyakon. Tilakay kayat mo ti masursurot. Kat, pudno nga ron nga dalalakim, kasta ka di. Maturog takit din. Makaturturog akon. Nabanugak iti trabahok. Barbie, namin adun an na ilawan na. Kasanon ngay numaaman ni Tommy ti may papan ka data. Awan karbangan ng agungan, tawan matlat pakibiyangan na itiriknak. Sinakit din ata datang tiyag din na Maxine. Anya? Sigurado ka? Wan, napagpilian na, sikatipiliat. Tawiling kang agsikog para kanyak. Kaya't ko ngamin tiyag paado. Na-develop mo tintiriknakan ka. Mauray ba din ka? Kat nakasagana ak amang ipaay iti anakan ka. Ay, manak Maxine. Uy, nanay magpaikin ka ta maawatan nak. Ngam dyan yasawak. Ay, di nak maawatan. Basta ikarim atakdaran nak ano agsikugak, Barbie. Wen, promise, Maxine. Barbie, kasano da ito yan? Masikugak matan. Ha? Talaga? Oo, sapay ko mata babaeng na ita. Oh, di ka madanagan. Ta sinaakon ni Tommy. Datan tiyag din na, Maxine. No idarum na tangay. Kasarita ka na yung bag. Ipalawag ko tiya amin, tapno saan nga agaramin iti pagdaksanta. Awanan kay tibain. Ay, di kagtong paa. Anya ka matin, Tommy. Traitor ka kit nga asawa. Nagsingsing patak para kan ka kaniti anak ta. Nagbalbaliwak. Tapno mga barwanan ta. Ngam kasta gayam tararamidam. Sorry talaga, Tommy. Ngam nailawaan kami ka ni Maxine. Masikugan. Ay, yung paki mami na nagargarat mo ta pumanaw kan Barbie. Saan ka napagan ano? Pagkawanan na kuma, Tommy. Sapay ko mata maawatan nak. Kasapulak kami ti adong anak. Sorry. Babae timpas ngay mo, Maxine. Ang apay ngay asan mo't ngay malay ti agong ta. Tolnos tamat ngagpadpada ngam apay alupap ti agong ti anak ta. Ha? Kwa. Kanagpanata anak po daw. Ngam apay anang isit to impas ngay mo. Kwa. Saan pa'y amadlaw ita tabasit pa'y? Nakanak kagaya man, Maxine. Ha? Apay nga da ka dito eh. Pumanaw ka dito eh. Oray sininaan akon. Adalat tamat karbangak iti anak ta. Ha? Anak? Anyat kaya ta sa ulay ito yung lalaki, Maxine? Ulbud day ta lalaki.
Di na mo ti bagbagan na. Agbaladay na. Di mo patpat yan. Putot ko timpas nga ni Maxine. Nabayagan nagdin na kami iti lugar mi. Ngam idi aginawan, pimanaw, ta nauman kanyak. Anya? Abangan nagparparbulay ti sarita na di alala kay anak kaw. Saan, tatang? Tayo pakita na kanyak na iti pamaniknek. Kan iso, ti karupropa timpas nga ni Maxine. Anya? Anya ngay ita? Apay nga may na nagbabae ka anak kaw. Kat masikog pa'y gaya main. Diya ka mo masikog ni Maxine, tatang. Lino konak na diya babae. Ay, anya ngay, nalawan kan. Kunam nga giwaras kay tipulay. Ngam saan mo't gaya managtaod kin ka. Pag nakmam na ita napasamak kin ka. Narigat ngamin ti mangluka o ta narigat ti makarma anak kaw. Sa pagpampanunutam na ita. Apeng anda ka. Umayak agid daw iti pamakawan mo, Tommy. Sorry, no naaramid ko ti kastiyay. Barbie. Pagbababawi ak tinaramid ko. Nakulapan ti panunot ko. Nakasaganak amang sulnit iti nagpasulak. Pangasim at awatin na ko mamanan. Promise, diya ko na ulitin tinaramid ko. Saan nakas ka rin ti mamakawan? Sige. Ipagpagapok iti anak ta. Takanayon na ka sa pulan. Kanayon ngagsangit no malagip na ka. Masyanakan ko na. Iso nga la, awatan ka manan. Basta takdaram ti karim. One, promise, Tommy. Nay, apay agbakbakwar ka, Tommy. Masikugak, Barbie. Sigurado ka? Nakarga anak. Nalipatak pinagtumar iti sigod at tumtumarak ididimteng ka. Allah, kasano nga rutaytan. Jakmat kayat na marigatan kang agsikong. Ala, sana balen. At daditan. Ipatagtada ito ita anak takot nga ronda. Ala, di ka madanagan. Taramidak matya amin nakabaala ka mang tulong ken ka. Tapos saan ka unay amarigatan. Hoy na, nakaragrag sakak, Tommy. Ay na, kamaudyanan na, naitabon matlaangan ni tatang yaw Susan. Wan nga rod na naindang. Awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa dua a Domingo. Wan anana, takasano, inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad. Sumalagayam De, nagastusan kayo iti hustaw. Ta, nabayag ti pan nakalamay day di tatangyaw. Wan nana, ngam nabawi mi matlaang, taado tinangtad iti abuloy. Aya? Tano bumayag ti lamay, umadumot gayam ti maurno nga abuloy, nana. Ay, kasta aya. Manungay matinauroryo nga abuloy. Nawadwad anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy ngam tinagastos mi ang nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga rudan manang, kalaat mo't akim mapsutan. Makapanganpay wano saanan. Wan, nga masapol alugaw, wano maiblender ti kanan na, tamarigatanan nga agtilmon. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga rudan manang, marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod ti apit na. Sa bagay, baketan ni Nanang. Ipanminto ija ospital manang, bareng pumigsapay. Ipanyo pa'y lang, gastos manayn. Kat anya nga rod, ano san tayo basta agimbag pa'y ni Nanang. Ay na, palubusan tayon ni Nanang. No kayat nantagin na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alak man kay Deja Balay. Tasyak mo ti mga sikaso kang kuana.
Da kami iti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay manang. Ay sanan, siyaktun ti mang ipa-hospital kan kwa na. Kaya't kumat nga si kaswan ni nanang. Sigurado ka, manang. Wan, kababain mo't kan ka. Ano si kakanayon ti mga sasikaso kan kwa na. Makitinulong akmat, Layda. Isoayawid kun ni nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Layda ang mga sikaso kan ni Apong, nanang. Wan nga rod, itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kini apong yo. Bayan tayo latan, ha? Taamang ano gumura man no saan na mapagbigyan. Nagadunto man na sa unan. Wan sana bali ta indakto sarsarong karan ni nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daan tim nga indang. Masikasom nga raw ni nanang indang. Wan, duwata mga sikaso kan kwa na. Amumbay ta makumiko makijitala on tanay panagraraip man ay. Wan ka day gurdo. Da nagmunaya. Siyak ti makammo kan ni nanang. Apay pa lang amin ngayon nalam dito balay. Kit nagsaya at ikasasaad na iji balay na kabagis mau. Dandani nga rod matayon. Dandani matayan kahit anya kumaita. Kahit kayat ko nga ipapa sa ati mga sikasukan ko na tadandani ka nga rod ti apinan. Malangarod Asikaswa manaimbang. Di mo baybayan ni nanang. Tanay nakapsutay. Asikaswam iti hostaw. Kumusta ni nanang manang indang? Ay kakasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni nanang, Layda. Kayat nakanuntagi na. Di na maala kayat ti maipan ija ospital. Kasimot nga rod tilangan nakapsut. Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo, Layda. Aggudwata iti magastos amanang. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko ni nanang. Kunakmat ngamin nga alaon mi manen ijay balay. Ngam di mo mat kayat. Inalammat ngamin ijay balay. Kat sigod nga ijay ti ayan na. Kat kayat ko nga rodmat nga asikaswan, tani bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ni nanang itinapaot, basta mapaagasan. Sana ang tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan ka ba lang ti bagina? Kaya nan tagina na. No di mo masangot ti mga sikaso kin ni nanang, alaak ijay balay. Ay saan? No ka ano akim mapso ni nanang samo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di tamatulungan ka ang mga sikaso kin ni nanang, manang. Basta agtalinad ni nanang dito'y balay. Indang, pinakanmaw ni nanang. Saan pa ilakay? Ni anyat kukum ngay. Inkapakanunin aldawain. Mabisin nga taaya. Nagloko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanan na. Kat anyat inararamid mo ngay. Imbes ati kanan ni nanang tinumiro uno ang asikasuam. Saan may no jak ipalagip di mon sapay pakanunain. Ada nga rod na panak. Kasangsang pagkaw. Una emet ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pwede gusto na ta sukatam kumamay. Pati daya perna di mo pa suksukatan. Disikan ti magsukat no kaya mau. Makitam ti kastang aramin mau. Inalalam pa lang amin ijibalay na kabagis mau. No baybay amat lagayam. Isublem ijibalay na kabagis mau. Napia ijay ta maasikaso daan na imbag. Saanan. Tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y mutta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay unay kan. Si bibiyag pala ni nanang ang nagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto malat turong na, gurdo. Papanan na ngay no di matay.
Amin tayo kat matay. Wala, gamit ti kasta panagsasaom, kaslayap apuram, ti ipapatay ti inam. Oray ata bakatan. Ay na, di tanto malat turong na kuna manan. Rogyam katagpakayon tapnadan tumaramat intun lamay na. Na, Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. ha? Agpakapitay tulaangan inton katengtengaan ti lamay, lakay. Lakay, di magasak itay ije balay daan tim nga indang. Kinitak ni apong bakit katay na, nagbangsit itayan ti dana. Anya? Nagrugit ti bado ni apong, kanabasbasa ti dana. Ni, apay ngay? Bay-bay andan samot ijayan. Alangan tay laangan ni apong dito'y balay, lakay. Ang mga nusanda ang maasikaso ijay. Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, takasaritak tuman ni nanang. Tain kam alaan niya apo nga balay da ante. Di mon samot maasikason ni nanang manang indang. Yawid min ijay balay, taamangan nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rod nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan ti iddana. Italaang dayta. Naranaam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan to'y pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan ti bado na Kan kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensya kan manang. Nga maasyanak ngamin kin ni nanang. Apay, awan pa nagtalog mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakit. Ha? Nagalas ti ugali yaw. Wine! Ambawk! Baknang kayaw! Nakurapay kami laeng! Basit ti balay may! Sana kasi ti balay ang mansyon! Ang amoray basit ti balay may jak baybayan ni nanang! Alaki din! Agawid kan, Layda! Di ka pala impaawid ni nanang, ta di mo mutla maasikasaw. Di ka pa'y mailutwan iti kanin na. Sursurando ka may, tila papanam. Pampanawam ta inam, kat amom lang arod ang nakapsutain. May saka mo alaklakayan. Di ka man makibibiyang, tasan mo mo't ananang ti masignan. Na, talaga abalinsuak ti panagpampanunot mau, indang. Indang, inkakita ni nanang, saan samot ng agang angas? Natayan. Wan samot, di mo't agang angasan. Wano itaray ta iji ospital. Ay, sanan. Napangarudan pag subliyang pailaan. Ha? Ikot anya nga ro taramidin ta. Inkayaban di kabsat mo na, ta ipagkaamom ti papanawon ni nanang. Wano awaga mo no isaw. Pakawanundak nanang. Nauyos ti angas yung awa na kitisibay yu. Kasanungay, Layda, natayan ni nanang. Dito'y balayan na, ti pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wan, amok, dakkel, di balayaw, basit ti balay may. Iso nga ibain niyo ti balay may. Naisa na kasta manang. Tipon Grabe kayo, mate. Gaputabak nang kayo, kastan ti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday akay papanan ti imbaga ni ipag. Husto mati kunana. May mayat no iji balay da ti pakalamayan ni nanang. Tanaway-way nga adayo ijay. Sana kas dito'y balay nagbasit lang arodain. Nag-ipot pa'y ti arubayan. Awan pagyanan ti makilamay. Basta dito'y balay ti pakalamayan ni nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna. Ala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak nanang. Mangted taylatan ay titulong tayo kanakwada. Ala nga rod, intay makitsenda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti pan nakalamay ni apong yu anak ko. Sige, tayo saganak tilugan.
Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Wan ante, kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa ilatag gastos atanay, awa mo makukwartamay. Naimbagla kada kayo at aba nang kayaw. Sana kas kada kami ang nakurapay kami laang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong. Tamay may sa tayo mo't nga rod na pamilya. Layda, uray di ka agkara umay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa kamang bantay iti bangkay ni nanang. Kaya't ko abantayan ni Nanang Manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni Nanang Manang? Di tayo pala pagsasaritaan ti tabon, tanay katay na pailaan. Di pala pan nakalamay na ati panunutan tayo. Pasensya kayon Susan, balasang ko ay na, awan may pasangok ka merienda. Kapilaang ati may pasangok kada kayong may makilamay. Okay lang, nana. Di da kang pakadanagan. Ta saan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Awam mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nang da. Ha? Sige, tamang tudak iti tulong ko, nana. Sabali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Awatin nyo to'y 1,000. Ta naimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Anya daytoy ngay. Abuloy mo, wano. Tulong ko day tanana. Sabali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Ay, agyaman ak nga rod no kasta balasang ko. Ay na, nagsaya at kayo akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mo. No di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang da nga abasto para itilamay. Bye-bye am dagijay. Tasan mo ta mabangles. Kan nakarep mo dagijay masida. Napumpun nun ti ref. Tadi mo mo't ipakan ka dagiti makilamay. Parti dagiti gatas nakadulain. Dagiti tinapay. Amang ano ag-expire dagiti ayain. Saan? Kinitak ti expiry date na. Mabayag pa'y. Di kalaagbain iti kastang aramidam. Tiyam mo da kabagis mo. Naibusan ti intid da nga abastaw. Ang di da mo ang nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok tararamidag. Di kag pampanuno malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Na, Kaano nga'y ama ipumpun ni Nanang Manang Indang, makalawasan ang malamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa nininang ko. Ako mari na ija Amerika. Ha, apay, agawid ka no ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayo. Ta sumangput into no maya lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, takatauban na laki din ni Nanang. Napigsapay dayjay. Kan sana madlaw abakit una yun. Ta naparagsit abakit. Natarake. Iso akaslasaan na bumakbakit. Anya, Iso ayuray tayon takababain mat. Sa paimbaga na nga urayan tayaw. Bisprin nga min ni Nanang dayja kumari na kahit. Iso alamayan tayo pa ni Nanang. Taurayan tayo jay taga-Amerika kumari na. Kat, sumangput nga tantay kumari niya apong nga agapo ija Amerika, lakay. ay na, napospon ka no mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya? Kasanon nga niya apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y mat? Taurayan tayo asumangpat ya best friend na manipod Amerika.
Ay, may extend nga ron manan at tilamay no kasta. Kapilitan bakit? Papa namin dang, nakasukat ka, Mike. Mapanak man ijay stasyon ti radyo tay nakagpanawagan. Ipanawagan ko man ti nakatay ni nanang. Ada nga min dagitay kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kan dagitay gagayem na ijay na duma-duma a lugar. Gagayem na. Naimbag no si bibiyag pa dagita gagayem na. Kadagi dyan nakda. Anya tamom ngay no agi pauit day tabuloy da. Anya? Pasig abak nang dagitay gagayem ni nanang. Isodak kalakit di titad da nga buloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapanak kung tani aldawan. Tonton! Ay na, naimbag ta nakita ka dito ili ading ko. Ni manang indang. Da kayo mo't gayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay na, mano adi ka, dadi tayo nagkikita. Ay, may natayan kami ading ko. Natayan ni nanang me. Ay kastaya. Makipaglalingit ak amanang. Ay, agyamanak. Pakibagam tumang nga rod ka ni nanang mo. Tanatayan ti bespren na. Nabayagan anatay ni nanang may manang. Anya, ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan na natay gaya man. Una, adayumod ngamin na lugar ti ayan may. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y. Ta dumawatak ko maiti abuloy na. Ay siya kung timangtin manang. Antoy ti sangaribo. Pasensya kay na. Day talang timaited ko. Ay na, dakkalaban nagdaytuyan, ading ko. Agyamanak, Nay, bilangan man ang tabuloy bakit? Di ka lang makaidid na. Minigat abilangam na ita. Kit-kita kano manay nayunan mo't laang. Kani idulin ko adagos ti mauror tamangan no kautenda. Itabon tayaw ni nanang. Nabayagan na malamlamayan. Di mo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron tegayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon urayon. Namin anon anapuspon. Las tugmon samad tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulay. Agdal na ka mamot. Saan man ati lalawlawatan? Into na damakangagkan ka kababain. Talaga nakababain ti kastangar aramida mindang. Pati dagitay itid da amasida kan bisbiskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak ng mula dagiti umay makilamlamay. Diagbalon da, no kaya da? Ha? Amuda mo ti sitwasyon tayo ti biyag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umay agmeryenda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrig na. Makilamay da, lakay. Gurdo, lakay agring ka man. Uy, Gurdo. Apay indang. Anay ko, diyan kabalanan ti sakit ti tiyan ko. Marikata nakagagas. Maulawak pa yan. Grabe ti sakina. Apay, anyat kinkinan mo aya. Yado, ate kingkinan ko. Aglalaok. Ay na, nagsakita talagan. Maulawak kon. Agpurawan ti panaghitak. Ala, itaray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay Gordo. Masapul ka na maopira ka. Ado kanon ti bataom ket masapul na maopira ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni nanang. Paitabon tayon tapno maasikaso ka diti ospital. Tanay makonfine kan. Gordo, bantayam di abuloy Amangan no takawan da. Ay na. Agnangabit kan patay ngam day tapay la abulaw iti pampanunutam. Diyo pa itabon ni nanang. Iso pa iti mauror nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang arod Unaam ni nanang.
maitabon ka ang taon, ngam di pala na itabon ni nanang. Ah, Kagpasumat, ay, anyat kayat mau. Asinaw, ti una kada kayo ka ni nanang ang maitabon. ni nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni nanang. Tano siyak ti masuraw, jak umay dito ospital, kat makamukan ang mga sikaso iti bagbagim di tao. Ala, di ka madanagan. Ta saan kami abumingay iti abuloy, manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat ti sa Adam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakauperak. Isun ati tulong mi ka, manang. Jay na or nga abuloy. Damag ko adakkel kano ti na or akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang la asyak ti papanan ti abuloy, tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la pagpaagas mo, manang. Yang ay, naragsak ka, di kasta nagbanagam. Gordaw, Apay di kagbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau, iso anapasamak ken katikasta. Malaksid ka dagiti bato di tatyan mau. Adda pa'y sabalay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken adda kano bato iti kidney. Ken adda fatty liver mau. apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, gordaw. Inagumam ti abulaw ngem kurang pa'y gayam apagagas mau. Kabut-buteng ngamin ti agag-agaw tanarigat ti makarma. Nakarma ak nga taaya, gordo. Tapi akala at timpuar dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngem pagpampanunutam daytan indang. Sapay ko maamiris mo dagiti biddaut nga aramin mau. Agbabawi ka, ket agbalbaliw ka, bareng maagasan ka pa ay. Masapo lang makapanaw tayo niti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tani, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni Itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damari, Lena. Uwan bakit? Di mayata kakaruba tayo to ni kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas mo't la dito'y Napimpintas la ija ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Sorry Manong. Na kayo kanit ay kabarbaro nga agam-abang dita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagarob. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang kadipay, ading ganda. Ala, haanan, adan asawak, driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga ron, ading. Isa makunak anagasat ti asawam. Apalak niya asawam, ading. Ha? Ay, well, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo, ading ganda. Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo, nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita Ganda.
sabihin, Rosita, sumanarming ka pala dita. Umay ka agad na maturugtan. Maturukan! Sumaruno ak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ang sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak, nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan! Madamdama akton. Ne, napintasak matgayam nga agpaiso. Karo siguro no malinisan nga permitoy rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Datoy matak, mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kurimat-mat ko. Kan uray datoy subil ko. Mayat gayam ti porma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amuak. Iso na lang tanapuskul datoy kiday ko ah. Ay, ahitak man kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Kasigurado nga adumanan ti pasaheros. Oh, mangan kamot na. Adda ka dito sa angon ti panganan nga sumanarming ka manan. Kit-kita ak nga ro datoy kiday ko no mayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat ah. Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamidam. No anya ti intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro ah. Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ama ah. Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod. Mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data manong Peter. Wan man tani na urnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay wan manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo ah. Nadlaw mo matgayam manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad-ad pimintas ka, ading. Thank you nga rod, manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwanta niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arubayan yon. Damot lamisaan ken tugaw dito'y. Maburingak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga ano dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di ah. Apay awan trabaho manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka mat gayam. Uwen, iso nga dak lang anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagan anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakitak, kaskin kakapintas ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na kangarod nila kay mo no saan ka napintas? Ha? Wan angamahan namat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinomero ono amang ibagbagay ti kasta ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga hana nga imbagbaga. Iso nga imbag pa'y nga rod kanya manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam dya sa wakat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kiti dagi jay nahagpipintas nga bistidak.
Nabayag nga na idulinda gijakat. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga daman na nga napintasak. Ay, inak man kay dagdigos sa ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. Ay, nabanuga ka nagpasada. Nasakit isikat kan bukod. Ay, wan, ibagam no makichinda ka, tay kan kahit ni pakichindang bakit, wan. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, kapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Hanmat. Tajay lang pakichindak tete itad na nukwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak basit. Ni, sino dahi agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tamadong. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y baduk. Ma-apresyar natin kinasiksik. Ngamdya asawak. Kasla hanak nga makit kita. Imbag pa iti daduma. Tay bagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Jak pulos mangagdatakan niya na. Hanak samat nga labda dyan nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Ta sa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay, amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao, ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko, apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Isu nga kunak nga bakahanak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod, no saan nakaalab? Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakes ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako na da, Mare. Ngam iti ununog na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka ngay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kanayon, Inaldaw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kita am ka di dahil abok singera. Nagpintasan niya. Ni, ay, uwan mat. Sayang ti kinapintas dahil a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Ha? Aya. May mayat man no, paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok, bagay mo, tatalagaan na pintas ka. Thank you, Amang Peter. Aywan, mabalinti agpalabakin ka, Rosita.
tangdanan ka. Ay, katuan Kano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka mo't maray. Oh, bagbagay mo tabuok mo Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Ay, wana inspirado akan niya yung gagayam kan kakaarubak. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kasano nga inspirasyon ko day jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, amaray. Asawa na ka, uyawan na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti daddo mga babae ta ma-appreciar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anak mo't no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balit kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Asino kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang road. Asino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at taga-kabangiba nga barangay? Asino ti ibagbaga ni Helen? Nalipata kung tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na pa'y da jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro, Ang arteg kano mga dya babae. Sursurando kano pay. Sarabalin basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak iti balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo. Sinurukak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man. Tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kaslakanyam. Ay, kat, pagyamanak Apay, sana nasingpet, jay asawam? Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko ita. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko, kom. Uray libre. Amumayat kag dalos iti kuko. Ay, Kasta ti trabaho kay di ngam sim madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngam no sagpaminsan, ayos lang. Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Apay narabyan ka, Rosita. Nagapgapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti gwapo nga kaaruba. Nagwapo man nga agpaiso day nga kaaruba. Lakayan ngam gwapo lata. Sino? Ay, basta jay gwapo ita Sige ta, agina na akon, nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan, pinakanak jay gwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan.
Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Imbag pa nga ron ti daduma, taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na, maumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter, na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam, ti pa naglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Makadkadlaw ako na, Rosita. Ibaga man ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga, Kanayon ti ipapan mo di balay ti karuba. Ano, ti makakitkita ken ka. mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakay akaruba. Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali diya ka aruba. Anya, Nagsingpet kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Isu nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay diya ka aruba. anya. Makitam ti kasta nga aramid mo. No kunam nga sina anak, hanak nga mabutang. Pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Isun tumatla nga naglami ti relasyon ta. Na umaakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya, Han mo lang nga mo ti marekrek nak. Isu nga usto. Madikon. Ala, napananangarudon nga eh. diya ka mo amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kilaat mo ta nagbali na kasjay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanyak. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anyat kayat mo asawan mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanyak, wan. Tapno maamwam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na kan kaaya mare. Ada ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Agawid ta ka din, Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnusom ti amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ni. Wi, tadtaman pa nga kundi arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Uwin, aklunag. Nagkurang akin ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam ngam jakla ang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano okay lang kan katikas jay. Amom matakas toyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rodan wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karuba. Naglailo mat ngamin kanyak dayjay nga karuba. Isu nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon me. Ta hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawid tanwan. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige. Nukas ta ti kayat mo bakit? Wala. Pumanaw ta ni jay.